Thokozani babukele emakhaya lo khulumayo ugogo uMadube Ndlovu osemandeni endaweni yaseMatsheketshele. Kusho ukuthi ukufaka umsebenzi kumina into eqale ngimncane ngokungazi amaphupho lokho eqhamukeya ngokuya evela. Kodwa kuze kwathi sengimdala ke sengishadile kwakuyimake sekuvela ukuthi nginedlozi. Kusho ukuthi indawo engidlule kuzo zimbili. Eyesithathu la kufika kwalunga khona umsebenzi ngoba ngathola sengithola ekugcineni ukuthi mina ngumuntu oyingane yamanzi okufanele yonke into yakhe isetshenzwe emanzini. Kwasho ukuthi ngenhlanhla ngagcina ngifikile ke kumuntu okuyena osebenza kumkhulu wasefleni nogogo inkosazana. La ngithema ngifika khona wafika ngigezela abantu abadala bakhombisa ukuthi bagezekile izinto zaya ngokuya ziqaqeka kwaze kwaba ngiyakwazi ukuthi ngiphuma ngiphothule ngizoqala ukusebenza. Kusho ukuthi ema ngisebenza into engiyenzayo ngidila nokulungisa umsamo, izinkinga zabantu nezifo ngoba kuyenzeka ukuthi uphathwe isifo kanti inxeba livulwe umsamo. Bafuna abantu abadala ukuthi unyakaze ukuze uzosizakala begcine belungisekile. Kusho ukuthi izifo esizelaphayo ke la ekhaya ushukela, izinso noma ngabe yini nje eyisifo kuwena ekukhathazile ngoba thina sikwenzayo ukuthi uma usufikile la sithole into okuyiyona yona ewukhiye kuwena edala ukuthi izinto zakho zibhede noma into edala ukuthi kuvuleke izinto eziningi eziyinkinga kuwena. Uma kusufikile saqala sakuthinta sakusebenza umehluko yawo sewubona ngoba thina sisebenza njengoba ngisho ukuthi ngumntwana wamanzi sisebenza kakhulu ngamanzi emanzini. Uma sifike ke sakufaka emanzini sakugeza izinto zakho zayibe seyiqala ke ivuleka ngoba into eyayijabulisa ukuthi umuntu umfakile emanzini ethebuya umuntu uyambuza ukuthi uzizwa unjani. Umuntu athi hayi ngizizwa ngiphila, umuntu mhlambe kade engasalali eklinyaka ebusuku kodwa uthola ukuthi umuntu akake alale ngoba la ekhaya uma ufikile awufiki sikuhlolele uhambe sifike siqale sikusebenze ulale sibone ukuthi ngakusasa uvuka unjani. So abantu bagcina bejabulile ngoba uthi umuntu noma usumnikeza into kodwa usuke usuyigezile lezi zinto ezimbi asuke ehamba nazo okuyizona ezivimba ukuthi noma ngabe uthola into ezokusiza ukwazi ukuthi usizakale ngoba umuntu uke efike umuntu uyambuka uthola ukuthi akabukeki nje ukubukeka indlela yesimo asayiyona kodwa ngesikhathi usumgezile uyakwazi ukuthi noma umnikeza into yokuqhuma aphalaze into yokumgeza kodwa uthola ukuthi siyafika siyasebenza ngoba lezi zinto asuke esetshenzwe ngayo ezimbi zisuke sezisukile. Ngoba uma ufika uyileso simo leso esisabisayo nami ngisibona ngisisaba ngifike ngineza umthi wenhlanhla ngithi miqhuma phalaza vele ngeke uzosebenza ngoba ufake phezulu kwento vele engafanele engcolile kuwena. Manje uma sengigezile ngendlela engigeza ngayo uthi noma ususebenzisa noma yini emzimbeni iyakwazi ukuthi uzwele noma sengikunikeza imbiza yokuphuza mhlawumbe uhlushwa izinso iyakwazi ukuthi ifike isebenze ngoba siwe sesikususele lokho hamba nakho sakuthintela abantu abadala bakho sancenga bona ukuthi nangu umntwana wenu usefikile sicela ukuthi asizakale ebese yasizakala ke umuntu ngoba la ekhaya sisebenza ngento ehlambulukile sisebenza ngamanzi sisebenza ingelosi yakwashembe sisebenza ingelosi yasezayoni so kuba lula ukuthi into yakho isheshe isebenzeke ngoba sisebenza ngabantu abanamandla amanzi anamandla amanzi ahlambulukile umuntu agcine sesizakele umuntu ahambe phakathi ekhaya ejabulile. Kusho ukuthi ke emsebenzini engenzayo umsamo womuntu ngiyakwazi ukumsebenzela ekhaya ngimgezela abantu abadala ngimgezela igceke ngimfayela abantu abadala ngimqinisele ikhaya uma ukuthi ade lihlushwa zilwane ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngiyisebenze ziphele zingabe sabuya umsamo wakho ngulungisele uqonde ungabe usonakala. Mawukuthi ulahlekelwe imfuyo noma ngabe yini ekulahlekele umshado wakho awumile kahle ufuna ukuganwa noma akuganeki ngiyakwazi ukuthi ngiwelekelele noma ngathiwa abantwana ubathole ngiyakwazi ukuthi ngikusize ubathole abantwana. Uma usufikile la akukho esingakwazi ukukwenza ngoba sisebenza ngedlozi elinamandla elikwazi ukuvula zonke izinto noma ngabe kuthiwa beyiboshwe kangakanani ngoba ukuthola ukuthi umuntu uyamsebenza usetshenziwe ukuthi umuthi kuye uma kwathi uthi ufaka umuthi izinto zivele iphenduke ibheke phezulu kunakuqala uthola ukuthi usetshenziwe vele. Thina ke la indlela esisebenza ngayo loyo muntu loyo siyakwazi ukumsiza ngoba ingelosi esisebenza ngazo ingelosi ezinamandla enesibusiso ngoba mase silungisile konke abantu abadala bakho bakwazi ukusondela kuwe ayikho inkinga ephinde ikuhluphe ngoba thina nje kuphela into esiyithumayo abantu abadala bakho ushisa impepho yakhe emsamo ubikele bona ukuthi nanka amandleni agcwele intaba into yami ethile ithathiwe
angiyazi ukuthi ikuphi ngicela ukuthi niyibuyise ebese siyakwelekelela ke thina ngendlela esikulekelela ngayo ukuthi leyo nto yakho igcine ibuyile kodwa siphusha idlozi lakho phambili asizenzeli thina ngoba ngisho kathiwa uganiwe umshado wakho awuzinzile siyakutholela ukuthi yini edala ukuthi ungazenzi sithi noma singinike sikulekelela ngakho kodwa idlozi lakho kuyilona elihamba phambili eliqondisa izinto ngoba isikhathi esiningi thina abantu esigejayo ngoba nazo izingane ukuthola ukuthi ingane awuyitholi kanti mhlambe ngesikhathi ushada kukhona la kuphambene khona noma mhlambe ngesikhathi kushada abazali kukhona la okwaphambana khona kwase kuzophambana ngisho impilo yakho uqobo manje mase sitholile thina ukuthi kuphambane kuphi ilapho la bese silungisa khona impilo yakho ibisibuyela esimeni uma ukuthi mhlambe ungena esibongo nesirong siyakwazi ukuthi uwenze umsebenzi uxolise kuleso sibongo ubuyele kuso uqhubeke naso isibongo kuyisona solo sokufanele usibize okuyisona sibongo kufanele usebenze ngaso uma ufile nje kuleli ekhaya wathintwa yilezi ezami izandla ayiki into engenzi ngoba akuzona ezami kodwa umnikazi womsebenzi abanikazi bomsebenzi engisebenza ngabo uma ngiqala umsebenzi ngiyemsami ngifike ngibabikele ngithi ke baba mkhulu nani bokhokho nani bogogo njengamanje ke siyasebenza uma siphuma sihamba siyemzini nomuntu ngibike ngithi abantu abadala njengamanje siyaphuma sihamba ngibiza umkhulu ngibiza ugogo umkhulu wasefuleni nogogo inkosi njengamanje siyahamba siyosebenza emzini othile ngicele futhi ukuthi njengoba sihamba ngicela ningikhombise ukuthi njengoba sisebenza nikhona nikanye nathi nangampela ngalenzeki iphutha sithi sike sathi sosebenza komunye umuzi ngesikhathi siqala sithi silungiselela ukusebenza yayisikhifiza imvula yathi khifiza imvula izulu kade lingani lase lithi ukuduma kancane sabona ukuthi hayi into lenkulu seyifikile ikhona njengamanje kuyasetshenzwa ngoba phela akuthini esisebenza yibona abasebenzayo kusho ukuthi ngitholakala ke endaweni yasematsheketsheni eMandeni isigodi sematsheketsheni inamba ngitholakala kuzo u079 142 1452 enye ithi 079 754 7911 enye u073 88 12 148 izona namba zasekhaya ke lezo kuyenzeka ke umuntu afone angatholi mina luphendulwe ngomunye kodwa makuthi liphendulwe ngomunye qhubeka uchaza inkulumo ungathi umuntu uthola ngimene ngiphendulayo ucinga buso uyalivala ngoba phela angikwazi ukubamba incingo ngesikhathi esisodwa Mhlambe bakhosi abakhulu khulakekile sasazayo kuzokhulekile sinasekhaya likhuluke bakhosi abakhulu lapho kophuthulwa khona umsebenzi wakugubede bakhosi abakhulu khula kuzona ishikishana zoba khula kubona bavula kuvalwe emzini abadoda bakhosi abakhulu khuleke thonga nelikhulu abakhosi abakhulu ehlalo olwadle emzini omkhulu khuleke thonga nehlalo ezizibeni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo epophobeni khuleke thonga nehlalo esiphethweni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo endle khuleke thonga nehlalo ebugedeni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo etabeni ngithi bayede bakhosi abakhulu ngithi bayede ingonyama khuleke bona umdiki nomdawu bakhosi abakhulu khula kona ababutho bakhosi abakhulu khula kona abakhosi khula kona abantwana abahle ngokuyithanda khula kusona isithuyo sentaba bakhosi abakhulu nesithuyo sabazi bakhosi abakhulu ibini umntwana oluthambele ihleke bakhosi abakhulu akwaduboza lomlezi lwadubo kasekube nomphumeleli wangebe ushadele kaDube bakhosi abakhulu khuleke thonke la ngoba lube khula kubona ngebodlo kovoto sikhula ngoba lube kamba bonto logodi indodlela kaSompisi Siyithimba sivakashela endaweni yaseMandeni. Sihlala phansi nobaba okwazile ukuthola usizo kuGogo Ndlovu nangumkhulu. Ngicela ukubingelela igama lami uLeslot Mbuseni Bonambi wala eMandeni. Ngizothula nje inkinga yami ngaba nayo. Ngaze usizwa umama uGogo Ndlovu. Inkinga yami oqala ngizobeka nje ukuthi ngalahlwa izinkomo zami ezo20. Ngavuka ekseni inkomo zingeke esibayeni. Ngokuthi ke ngangenawo umuntu odlusaza ikhishwa mina ngihambe zodla emadlelweni. Ngase ngiqala ukubuza ukuthi ke ngabona ukuthi ke ngoba akekho ikhiphayo kuba kunomfana ngizombuza. Kodwa bayikhishwa mina ngabona ukuthi uthi inkomo azikho. Ngahamba ngobika komnumzana ngase ngibuya ke sengicela ngidama usizo ukuthi luphi usizo ngalithola njengendoda ufana usuku ngeke ulahlelwe izinkomo zakhe esibayeni
uhlala uthule nje ungabi into enzayo ngahamba ke ngabangela kugogo Ndlovu ba uyena ke wanqumela ke izinsuku ezintathu ukuthi izinkomo zami izinsuku ezintathu zizobuya nangampela zabuya ngasizakala ngahamba kawubonga okwesibili ngangalali nje ebusuku ingane ekhala nabazukulu ngithutha otokoloshe bekhala yonke into ingane engalali kunemoya emibi nje yonke into ushithi ke ngicabanga ndabathakathi ngoba phela into esikholwa iyona ngahamba ngawe yena utime phinda ungisize gogo naku uzinenkinga yalokhu wabuya wangisiza gogo so ugogo nje umuntu uzosiza kakhulu nasemphakathini bangamusho ukuthi umuntu osiza kanjani umuntu oyithobile nje usiza naye abangamazi ke kusuka namhlanje afanele bamazi ukuthi umuntu osiza naye ngoba ningi phela abantu abethi basiza bangasizi kodwa mina ngisibonele ukubona ngufakazi ubona ukuthi ungisizile hayi ngoba ngithenga ubuso bakhe ilokho nje kuphela bengikubeka. Thokozani babukele emakhaya lo khulumayo ugogo Madube Ndlovu osemandeni endaweni yasematsheketsheke. Kusho ukuthi ukufaka umsebenzi kumina into eqale ngimncane ngokungazi amaphupho lokho eqhamukeya ngokuya evela. Kodwa kuze kwathi sengimdala ke sengishadile kwakuyimake sekuvela ukuthi nginedlozi. Kusho ukuthi indawo engidlule kuzo zimbili. Eyesithathu la kufika kwalunga khona umsebenzi ngoba ngathola sengithola ekugcineni ukuthi mina ngumuntu oyingane yamanzi okufanele yonke into yakhe isetshenzwe emanzini. Kwasho ukuthi ngenhlanhla ngagcina ngifikile ke kumuntu okuyena osebenza ngomkhulu wasefleni nogogo inkosazana. La ngithema ngifika khona wafika ngigezela abantu abadala bakhombisa ukuthi bagezekile izinto zaya ngokuya ziqaqeka kwaze kwaba ngiyakwazi ukuthi ngiphuma ngiphothule ngizoqala ukusebenza. Kusho ukuthi ema ngisebenza into engiyenzayo ngidila nokulungisa umsamo izinkinga zabantu nezifo ngoba kuyenzeka ukuthi uphathwe isifo kanti inxeba livulwe umsamo. Bafuna abantu abadala ukuthi unyakaze ukuze uzosizakala begcine belungisekile. Kusho ukuthi izifo esize lapha yokela ekhaya ushukela izinso noma ngabe yini nje eyisifo kuwena ekukhathazile ngoba thina sikwenzayo ukuthi uma usufikile la sithole into okuyiyona yona ewukhiye kuwena edala ukuthi izinto zakho zibhede noma into edala ukuthi kuvuleke izinto eziningi eziyinkinga kuwena. Uma kusufikile saqala sakuthinta sakusebenza umehluko uyawube sekubona ngoba thina sisebenza njengoba ngisho ukuthi ngumntwana wamanzi sisebenza kakhulu ngamanzi emanzini. Uma sifike ke sakufaka emanzini sakugeza izinto zakho zayibe seyiqala ke ivuleka ngoba into eyayijabulise ukuthi umuntu umfakile emanzini ethebuya umuntu uyambuza ukuthi uzizwa unjani umuntu athi hayi ngizizwa ngiphila umuntu mhlambe kade engasalali eklinyaka ebusuku kodwa uthola ukuthi umuntu akake alale ngoba la ekhaya uma ufikile awufiki sikuhlolele uhambe sifike siqale sikusebenze ulale sibone ukuthi ngakusasa uvuka unjani. So abantu bagcina bejabulile ngoba uthi umuntu noma usumnikeza into kodwa usuke usuyigezile lezi zinto ezimbi asuke ehamba nazo okuyizona ezivimba ukuthi noma ngabe uthola into ezokusiza ukwazi ukuthi usizakale ngoba umuntu uke efike umuntu uyambuka uthola ukuthi akabukeki nje ukubukeka indlela yesimo asayiyona kodwa ngesikhathi usumgezile uyakwazi ukuthi noma umnikeza into yokuqhuma aphalaze into yokumgeza kodwa uthola ukuthi siyafika siyasebenza ngoba lezi zinto asuke esetshenzwe ngayo ezimbi zisuke sezisukile. Ngoba uma ufika uyileso simo leso esisabisayo nami ngisibona ngisisaba ngifike ngineza umthu wenhlanhla ngithi miqhuma phalaza vele ngeke uzosebenza ngoba ufake phezulu kwento vele engafanele engcolile kuwena. Manje uma sengigezile ngendlela engigeza ngayo uthi noma ususebenzisa noma yini emzimbeni iyakwazi ukuthi izwele noma senginikeza imbiza yokuphuza mhlawumbe uhlushwa izinso iyakwazi ukuthi ifike isebenze ngoba sisuke sesikususele lokho hamba nakho sakuthintela abantu abadala bakho sancenga bona ukuthi nangu umntwana wenu usefikile sicela ukuthi asizakale ebese yasizakala ke umuntu ngoba la ekhaya sisebenza ngento ehlambulukile sisebenza ngamanzi sisebenza ingelosi yakwashembe sisebenza ingelosi yasezayoni so kuba lula ukuthi into yakho isheshe isebenzeke ngoba sisebenza ngabantu abanamandla amanzi anamandla amanzi ahlambulukile umuntu agcine sesizakele umuntu ahambe phakathi ekhaya ejabulile. Kusho ukuthi ke emsebenzini engiyenzayo umsamo womuntu ngiyakwazi ukumsebenzela ekhaya ngimgezela abantu abadala ngimgezela igceke ngimfayela abantu abadala ngimqinisele ikhaya uma ukuthi ade lihlushwa zilwane ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngiyisebenze ziphele zingabe sabuya umsamo wakho ngulungisele uqonde ungabe usonakala. Uma ukuthi ulahlekelwe imfuyo
noma ngabe yini ekulahlekele umshado wakho awumile kahle ufuna ukuganwa noma akuganeki ngiyakwazi ukuthi ngiwelekelele noma ngathiwa abantwana ubatholi ngiyakwazi ukuthi ngikusize ubathole abantwana uma usufikile la akukho esingakwazi ukukwenza ngoba sisebenza ngedlozi elinamandla elikwazi ukuvula zonke izinto noma ngabe kuthiwa beyiboshwe kangakanani ngoba ukuthola ukuthi umuntu uyamsebenza usetshenziwe ukuthi umuthi kuye uma ekwathi ukuthi ufaka umuthi izinto zivele iphenduke ibheke phezulu kunakuqala uthola ukuthi usetshenzisiwe vele thina ke la indlela esisebenza ngayo loyo muntu loyo siyakwazi ukumsiza ngoba ingilosi esisebenza ngazo ingilosi ezinamandla ezinesibusiso ngoba mase silungisile konke abantu abadala bakho bakwazi ukusondela kuwe ayikho inkinga ephinde ikuhluphe ngoba thina nje kuphela into esiyithumayo abantu abadala bakho ushisa impepho yakhe emsamo ubikele bona ukuthi nanka amandleni agcwele izintaba into yami ethile ithathiwe angiyazi ukuthi ikuphi ngicela ukuthi niyibuyise ebese siyakwelekelela ke thina ngendlela esikulekelela ngayo ukuthi leyo nto yakho igcina ibuyile kodwa siphusha idlozi lakho phambili asizenzeli thina ngoba ngisho kathiwa uganiwe umshado wakho awuzinzile siyakutholela ukuthi yini edala ukuthi ungazenzi sithi noma singinike sikulekelela ngakho kodwa idlozi lakho kuyilona elihamba phambili eliqondisa izinto ngoba isikhathi esiningi thina abantu esigejayo ngoba nazo izingane ukuthola ukuthi ingane awuyitholi kanti mhlambe ngesikhathi ushada kukhona la kuphambene khona noma mhlambe ngesikhathi kushada abazali kukhona la okwaphambana khona kwase kuzophambana ngisho impilo yakho uqobo manje mase sitholile thina ukuthi kuphambane kuphi ilapho la bese silungisa khona impilo yakho ibisibuyela esimeni uma ukuthi mhlambe ungena esibongo neswrong siyakwazi ukuthi uwenze umsebenzi uxolise kuleso sibongo ubuyele kuso uqhubeke naso isibongo kuyisona solo sokufanele usibize okuyisona sibongo kufanele usebenze ngaso uma ufile nje kuleli ikhaya wathintwa yilezi ezami izandla ayikho into engenzi ngoba akuzona ezami kodwa umnikazi womsebenzi abanikazi bomsebenzi engisebenza ngabo ma ngiqala umsebenzi ngiyemsamo ngifike ngibabikele ngithi ke baba bamkhulu nani bokhokho nani bogogo njengamanje ke siyasebenza uma siphuma sihamba siyemzini nomuntu ngibike ngithi abantu abadala njengamanje siyaphuma sihamba ngibiza umkhulu ngibiza ugogo umkhulu wasefuleni nogogo inkosi njengamanje siyahamba siyosebenza emzini othile ngicele futhi ukuthi njengoba sihamba ngicela ningikhombise ukuthi njengoba sisebenzani khona nganye nathi nangampela ngalenzika iphutha sithi sike sathi sosebenza komunye umuzi ngesikhathi siqala sithi silungiselela ukusebenza yayisikhifiza imvula yathi khifiza imvula izulu kade lingani lase lithi ukuduma kancane sabona ukuthi hayi inhlo lenkulu seyifikile ikhona njengamanje kuyasetshenzwa ngoba phela akuthina esisebenza yibona abasebenzayo kusho ukuthi ngitholakala ke endaweni yasematsheketsheni eMandeni isigodi sematsheketsheni inamba ngitholakala kuzo u079 142 1452 enye ithi 079 754 7911 enye u073 88 12 148 izona numbers zasekhaya ke lezo kuyenzeka ke umuntu afone angatholi mina luphendulwe ngomunye kodwa makuthi liphendulwe ngomunye qhubeka uchaza inkulumo ungathi umuntu uthi angimene ngiphendulayo ucinga ukuthi uyalivala ngoba phela angikwazi ukubamba incingo ngesikhathi esisodwa Mhlambe bakhosi abakhulu khulakani ingilosi sasazayo kuzokhula ingilosi lasekhaya likhuluke bakhosi abakhulu lapho kophuthula khona umsebenzweni kwagubede bakhosi abakhulu khula kuzona ngishikishana zoba khula kubona bavula kuvalweni sine amadoda bakhosi abakhulu khuleke thonga nelikhulu abakhosi abakhulu ehlalo olwadle ebizini omkhulu khuleke thonga nehlalo ezizibeni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo epophobeni khuleke thonga nehlalo esiphethweni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo edle khuleke thonga nehlalo ebugedeni bakhosi abakhulu khuleke thonga nehlalo etabeni ngithi bayede bakhosi abakhulu ngithi bayede ingonyama khuleke kona umdiki nomdawu bakhosi abakhulu khula kona ababutho bakhosi abakhulu khula kona abakhosi khula kona abantwana abahle ngokuyithanda khula kusona isithuyo sentaba bakhosi abakhulu nesithuyo sabazi bakhosi abakhulu ibini umntwana oluthembele ihleke bakhosi abakhulu akwaduboza lokulezi lwadubo ngasekube nomphumeleli wangebo shadele kaDube bakhosi abakhulu khuleke thonke la kubantu bekhula kubona ngebodlo voto sikhule kwabantu bekaba kababonto logodi idodlela kasonke